Director but Assistant Director KWF Pasar Security Solution Private Limited Kabupaten Harenja kila ujur sakibor sanchar halor kejingja cukor kabla penyador ya company haki social media ka company WF Pasar Security Solution katre ya ki kam fair kuntup ya jingpin bank dokumen labenta kalun WF Pasar Private Limited. Then eventually, they are the assistant director in the office, ma. Niraskan ini company Akaslam 2020. Nato nilayak ini kamar pakai long services sector, mostly services sector ni diaplikkan. Iwan ni dan kebiasaan penlerang ini dan kau YouTube channel penlerang ini nak ada orang pensai. Dan we kilobor ilai wrong information ha YouTube channel jong pa PS do by thoba ni shim laila na kwa panshai by kilobor kam ai sila laila ai tong sila apho ja katam connection hajar ni lapun pa and secondly regarding the document dollar intuition original intuition and secondly YouTube haladi hi laomba katuka dule ladan ka bank jom line of Maharashtra ula jadi ha YouTube channel huto hi la pensai ba katuka document dan ha Bank of Maharashtra. Thirdly, beli ye kunde ba kiloban ngate ba usia bisa na iwe breu laila ngasiusu ini target ini berproof sajoi jo itu breu dan hani. Secondly, kan pakai yang ini ba uladun lupa NPA aku perbaru anak play don nangi. Kan ka sila aku ba simi labor बनने के documentations एक हम सिम बनने documentation हासिला करको रुकी लागे पंथाई हंगाई persan aja legal proof Lang proof nila kan ai ke hani ni ikran baklai ke goro but reason ru kai ba ikam yalon ye kini ikam batai leba ni proof gadan bara hani ba ikam batai ni chabni ye gitu kalau long kundi cuan misuse ya platform kami hati, nanti baru kita ini baru pada kita klaim tu kalau kani ke makir kini ikum kini, jaga kincanya kini ni om snap kata nak cari support dan bangin lah, should di kepala viral pada video, dan tuan kan clear ini bah, kini ka bayi om bayi kamdi deh kebakalan ini pun, yang kini yang lain lah isin kan silap aku isin ini ay, kata ni lah pentai. Beli convention ni kata 95,000 no, left 25 ni orang ni saya beli baik kontrakt tidak berangkat. Ini hak yang dia kan dia. Beli ini konsultasi ni dan bon ni dan proof ke staff salary ke by office rent ni hak sih. Tinggi cutri free ke lokal se. Kamu hak. Dia nak tahu banyak hak tu apa social media. And secondly, nakwa kerana PS ni do YouTube channel, but you should have clarified once but the channel. You should have heard both sides. You should have heard his side and my side also, so that you can know the exact reason. Bali ka thuk kalon kalokulu the channel. From this it has really tarnished our image. Secondly, we are going for a defamation case. Definitely we are going for a defamation case. We are not going to set back. Okay, lokumdi. Ia apa yang loan lagi harlak. Through bank SBI, SBI branch in state. Ila personal document, balance sheet, MSME, todo ila personal. Hadir kami lihat bank ni iba dan kejutut dan lagi ke guarantor yang lebih beri di ladang jujur lupa. Nak tahu saksi. Bisa je lokumdi ke tu bank tadi yang clear lagi overuse. Itu pada clear overuse itu apa? Hadir pada yang nampak siswa ke yang pandang borok dua jasa spa. Kumno kan siu dua jasa spa hadir pemilik ada balance sheet, MSME balance sheet, per year last year
Arasa Sanspar. Yimpi bang isna balance sheet sna daga CA. The CA klasin Arasa Sanspar, the license balance sheet klasin, the lapo par no Dosa Sanspar. Dosa Sanspar pakai MSME. Decided ni kataru ilapan nilai sanhaja nilai Twitter jadi. Hari kataru hana WhatsApp ini bang ni bang pisah. Dia itu hak proof kumleng ni bang pisah. Mentah ya kau rubang tiru nilai file FIR for Raja Police Station. Mentah we are going for a defamation case. Bali tarnish image jom kita kasih lado. Bali tarnish. We have one code mentah she have to file. We are going for a defamation case for both Philemon, Nongpo and Kong Rubang Bukti. Bali bang nak hari ini WhatsApp. Kami bagi video news platform on of course video bang ni lapan dulu, of course ni lapan long rock. Tambah penjahat itu kampang. Beli hak itu hasil yang beli hak itu nama WhatsApp se. Kampang, hah? Ini one kan berni mah, isu hak itu kami hak je. Plus yang ini relation dah, you kan ika epicuri hak ya, yang ini kena buat status mah di boy mesti. Betul itu Philemon tu keran sifan kini kikam di security kiki. Dia ini kan beri in one you have one yang kalon. Uno in one kan kini kikam ini. Itu tadi kiwai kan dia beri kanu kotam. Apa misalnya ni kini buat dia apa sah, ikan kikam. Dia kiwan ai ni ki resume ke baru kiwan ai beri kamu. Kiwan ai kini pet dia ham benyo tinggi lah om kile yang tadi kile kamu. Tambah kau ipat long kidan pat ni lah benyo tambah kimia lagi darudan. Kiong lah nabak nak kibayo nak kam kiong ke apa hajan itu gende hajan kijengai no kintre kidan bun mesti sabar kintre kam menai tinggi nilai nomor kan tinggi ada ni asalnya naik gitu kam security ru dan ni ala yang ni lah pendai himan apa turu kio kam dia true nang ini tengah siapa bisa dia saya ben ini training apa dengan security kita bang handling hang tu hak training ke hak siapa mati hang tu tinggi siapa tu plus end dan saja sampai nation tam dia kata tinggi dalam tam memang apa office itu pernah yang one true now office ini by rent ni hasil by staff ni dan sausan lagi borang ni kena kasih bayar terilang ini mal borang ni kena kasih bayar by mare by long should play free saya unda ke kam pun dia saya hap charge mden ni cuma do kata bang beli dia cerita snap balance sheet ban apply tu ni snap ni drawing mapping nilai ni MSMEs ni snap ni ITRs ni snap project report ni loans for 50 loans MSME loan to 1 crore to 5 crores ni snap for 50 documents balong ini jumlah betul itu jumlah Nana boy PS link daru bakla ba pelak ya kini udi ban sim chata ka jurip chan dia balong wan dia ban tip saya ka true ka ba pinwan ra apa ni platform lekan dan jing style baru dia dari ba ya ke ba pi bakla ru pin you piraban kan mat ni dia ada wan ben po jongi kan ni kan ba pe idan ini ba wan ben you ni kam tai pi bakla kan ni ka tai ni no ko piraban kan idare issue play ba ya kan ni apa ka platform kami hak dia dia even you beri ba bar khoi nang ni yo helpful baru kan ni ka jing yo dan ni ka platform tambah ke pi tekhat pi hak tip cha pi le ni kam kan no pi di ben nang te sha ben le ke pi di ben skap lang nang side ki we ru te ndim chu pelai untuk kemudian kami betul beli bagian file beli pakat swaban at least swaban ligaw kini kayo YouTube kani hapo YouTube dia at least confirm yang dia at least pensaya yang at least clear ke sisa safety pump sisa dia at least verify yang itu beli kamu verify lagi YouTube channel kini ki social media kadang ke advantage plus disadvantage pakat jadi bagi dia berubah ham ayu mencium deh jadi bagi susah monon bakle suppose ini salah satu jadi bagi susah ini lah titip kani batip baru rabon ratu berhaing jungi baru mata kata mengaruh I've my mother of 75 years, I've father of 80 years. Last time itu kilalo kuno.
Ni kira lo pun lo kira itu jabura mingi tabang ni penting game jadi bangi di ba fault himon hangni himda ya fault nak kata won ko ini bang clarify ba i pafilo won ladeption connection hajar na sila ka ko beli i ni ha YouTube channel pada lasin laila hani beli khat untuk basin laila secondly beli lihat ko beli soman ni lihat ko YouTube channel beli one clarify hani beli ongos ni khang office haba office ni 24 hours staff jami any day ngadon apa office hoi ngadon haba la clarify ki yaki play suba ngadon sibnai ngadon sabar ngadon kami sini itu kalau pakai hapo status tu secondly pur ki kamba le staff jami don ni filaman kini staff jami dedi bagi tri itu ki kanthok intri bagi kini company ya kumgajing ni ketika kita apply ke YouTube company kong jangan ni ke YouTube channel jangan ba bias ndo itu iba filaman ke ikran untuk kembali ke baro jisha kalau firstly we mention bayang bayi siu laila kalau siu laila kita mendan approve nama aku ka jing ni jong ni mangi kista midan nak receive apa diberi siu kisah company jong takum receive midan hak tu receive dari betang sila aku nak sila aku ru miladan approve ka kenai pesan aja lang miladan siu kelai tu iba ba kena ini basim laila kalau miladan siu kenai pesan aja outstanding amount dari 25,000 kini 25,000 tu yang ni siu actually nimde raban siu nama boleh bangin ada lek documentation mana-mana numdan balai ke office ni dan officer ni hapsiu ke staff ran ki staff salary hapsiu teman tangi clear ke office tu fiwan nabar office tu fiwan wan ni office tu nila mention pa clear ni kadon ka charges concentrate charges kadon darang nila kita powak mentaka turu ki hapsiu baik ki kam jungi hapsiu nila mention pa ngiklem to free service mengin kemudian dah kata mention aku kata bentuk coba apa biyong itu ba zaman yang ba atau pencegah mengisim mengi tak pencegah mengisim rafi apply loan especially kan mortgage loan ke bank kadon kami ka seki sebut ba fidon yang pencegah tekatu kan ka submission by hab submit by sini na mangiru ngila ni ha ka bank ba fidon yang kata ka pencegah by ila mortgage kudu biyo akan loan taka kajimpam long ka kam jong ini baru dari reason kalong ba ila don loan lupa tekatu benar loan kong tembatai re bayar dan loan lupa hadin bang ada proses kalau ni syakman hangtung inisiatif bayar long NEP lupa NEP kamu baik dalam siurata ram kabarin kalau bayar garam barin dalam pemai kala dan nikah bank kamla naik nada ka kaslam ka kuat ngirang mudi bani rapi ngirang mudi bani rap nada ngirang sim ka kuat man clear NEP ka bampor da kamla kan long binin awik kasim kuat nada ko bayong bakala chan poi ka arsenam kan poi begitu di arsenam bila arsenam kan senam terus nam skor senam kala am poi ka bakal clear ka tu NEP nakadam te kumini kong roi baham tiru ini itha aka status jami itha status jangan usik pun sayu yang bayu tu dakar tu yang menjadi bisa yang kita dakar orang yang bukan thai ka bisa dan pun thai ada dapat tengah tu maham kita ka pun tengah pasung tu kong pek kan sekeren kan sayu tapi sa video banyak apa ini dalam poin office hadir mengacak orang sedang kakor kasai ini mengira pendek kalau mengilek tu pendek kakor kasar ni klaim ot kata bisa bakum badai bagi sotu bai yang si bai dunai ni la bentai sana jang la bentai kadang sa seteng kata kesan spa genta kan kesan spa at least dia syak spor or ia keren ha ngidang lai benai seluruh mengiru ni ha idon gejingler dan tai kami ba punya soal sila dewan wan namar mengi ke staff idon dengan usi baje harusan baje idon le haka office idon na office lawan ni bayi ni ka bro na ini tang nak call makin ni baru idon di phone number cini ke staff kena call kena kili kena wifi kena ngila amun batai barakila bangi bakla ho kila banta haba niklam bakla terus kadon mah kasong kumka kaca-kaca dulu madon di kot Islam basis nam yapshin kan sanspa idon di kot Islam kasong different dun
loan ka babun jai tidon gi bashin personal loan tidon bashin mortgage loan tidon gi bashin business loan tidon bashin PMEGP loan tidon bashin mudra loan cuma different loan dalam different process kak pisah bang isim nama boleh isim bang isna ka documentation mostly kisih dia KCA tingap sih tidon dingap KCA nyap sih KCA na raung isim itu pisah na raung isim lupa ka pisah bang isna documentation dia raung isim ka pisah bangin punya kalau ni mangi punya kabar teman iklan ni alam syabang kuma tu ha euro mention ni tiba money mission nilai alam ini syabang arsin lain nilai alam ini syabang kembali ni alam syabang man kapeng manai ke yuti kakam ram jungi kedai bangin belak ke kaslah không thực sự khi bản lệ thực sự yang for documentation only niskuni epi muka kenjap proof mah mungkin jabru mengisim ni mah mention itu Only documentations. untuk lah cover documentation. But one clarification.